Kani kadai ke Batisi TV. Bat pidang pet ya ka khubor baman kasngi belawan ra shepi da ka rupa. Bapentingan bat penbha. Ka Maukar Sports Club kalayo ra ya kanam ladu ha kejing kun final. Hadien bakalala ban pelem no da ka wailan no persya ya kalau Sokton Sports Club ha ka ayo milek ka second division ka balalong ne kasngi ar penyau terik Risau ar hajar khatphra ha Madan First Ground Pulo Shillong. Ha kini kelempong ilek kai bala pelong da ka Shillong Sports Association. Ka Maukar Sports Club kalayo ban penki kejar ha ka kelamiet jong kejing kun ka ya khat pha ha kejing ilek kai. Ya kini kisi gol layo bantam da ulingkat lut mirchang ha ka menit ke banyo pusan bat lingba kini kisi gol kini ke kenhun kalayo ra sendon ya kanam lakdo ha kini ka ayom milek kai. Ka Maukar Sports Club ka balong ka lakdo kala khori ka song pisa ka arpsan ajar tengka ringkat ba trofi kat bakalau Sokton Sports Club ka balawan baar kalayo khori ka song pisa ka khat san ajar tengka. Ya kikus nam la sam do Daniel Dunn DSO ka East Khasi District ulang kongsan hari ni sengi haringkat kejing don lang dikot ke SSA bat kuwi kini ki atli ken hun kila yo ru bandrung syaka lempung ilek kai first division kaban salong house name arhajar kat kendai.
Bye.